Ku mwanya wa gatandatu dusanga Colonel Lousanne Ingabire NSENGIMANA, umwe mu basirikare b'abagore bazamukanye ubuhanga budasanzwe kandi bafite ejo hazaza heza mu buyobozi bwa gisirikare bw'u Rwanda. Uyu ni umwe mu basirikare bakuru b'igitsina gore mu ngabo z'u Rwanda RDF, kandi n'umwe mu bakiri bato bahawe ipeti rya Colonel mu gisirikare cy'u Rwanda. Akaba yibitseho ubumenyi buhambaye mu bwenge bwe. Yize mu ishuri ryagutse rikomeye rihabwa degree za kaminuza Bachelor and Master mu bya gisirikare mu gihugu cy'Ububiligi ryitwa Royal Military Academy. Arangiza amasomo y'abasirikare bato Cadet Officer Course aho yasoje mu mwaka wa 2011, ndetse yahawe n'andi masomo agenewe abasirikare bakuru mu ishuri rya gisirikare ryitwa Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu yakoze mu myanya itandukanye ku cyicaro gikuru cya RDF ndetse no mu bindi bigo bya gisirikare birimo ibya Gako no mu karere ka Musanze muri Nyakinama, ndetse yabaye umuyobozi ushinzwe imikoranire y'ingabo n'abasivili G9 mbere yuko yoherezwa mu zindi nshingano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo iyo kuba umuyobozi ushinzwe amasomo Head of Academics muri RDF Senior Command and Staff College. Naho ku ipeti rya Captain yari mu butumwa bw'amahoro muri Loni muri Centrafrique, aho yagaragaje inyungu zo kohereza abagore benshi mu butumwa bw'amahoro, avuga ko bashobora kubaka umubano n'abaturage neza kurusha abagabo, kandi yahawe ibihembo bitandukanye mu mwuga we wa gisirikare, cyane cyane kubera uruhare rwe mu butumwa bw'amahoro no kuzamurwa mu mapeti n'ibindi.